Kalong ke bakamen yang bangan yo ban ai biang ke tien ke jong BLEI. Shafi shigibrio ban yo ban kran ni ke tien ke jong BLEI. Kadai ke kabu ke bakrau, kadai ke jingkemen, kadai ru ke jing sngo baha ke banau BLEI. Bangin yo ban penbena yagi kubor baha jong ke tien ke jong BLEI. Shigibrio bara. Laslem baha nadu besdang jong kani ke jing shikri yo BLEI hangini ke pertai katkum ke history jong ke Balang hi nadu besdang lami bon ba kibrio nagawai ke pateng benrio shagawai pat ke pateng benrio lami kinong sinshar kinong ilam ki riu krau, ki dictator, bat kum ta ter. Ki bala persyang yakaban pendu no, yang ni ketien ke jong BLEI, bakanum dan syo, hang ni ke pertai. Lami shibon ki briu ki ba kren persya, lami shibon ki briu ki ba ong bakani ke Bible, kani ke ketien ke jong BLEI, kan sadu no adien katu kat ni pateng benriu. Dan ru ki baong bagani ke ketien ke jong BLEI kamdai ke ketien ke jong BLEI ke ketien jong brio. Bat lami sibon ba ki ba persyang ye ban pen baklai ke ketien ke jong BLEI. Bat ban pendu pendamika. Henry baro kita ki ba persya. Baro kita ki riu krau. Baro kita ki riu perkhat ba kita ki riu donbor. Maki kilayap no. Ke ketien ke jong BLEI ke yaine bat kalanang roi kat menang migi Sngi. Nak kita daung nga ai keteng ini ke jingkeren jong amat ke Sngi. Ke ketien jong BLEI kan yaine JUNOM. Ke ketien jong BLEI kan yaine JUNOM. Kerana ini ke kubur melagi Sngi daga bangakwa. Bangan dan Bynta lang hagata ke ketien ke jong trai ke bau BLEI hangi agi pateng benriu ke manadu menshua do menta bangin ya rak langi ke ketien ke jong BLEI keleng kat dekilat barok ke bangiyo bat mangi hagani ke generation ke bamenta ngiyo lat lingba kani ke media platform nang ni bangin yo ban ai ya ke ketien ke jong BLEI kalong ke ike bakrau kalong ke ike basngokumen banyo ibo BLEI Upli yakini ke media banginiok ban ai lembaga ni ke YouTube channel sigibrio. Ki besngotro ya ke ketien ke si ki yo. Ki wairu ki ba ai ke ketien Hindi, ki ba ai ke ketien lakajang ki ketien English bat kumta teter. Ki la yo ban ai ni ke ketien ke jong BLEI ba ke ketien ke jong BLEI ke la pai keleng. Bat niyo iba kumbau jisu ang ya ni ke gospel jong ke hima. Day banyalap siya pertai berakaway katagala jan urlang bat kala urlang menta balang bagan ni ke media kala pay siya keleng ke pertai light no ke bom trek ban sngap ika. Tiga jingkeren jong amat lagi Sngi kedai ba ngakwa ban peni baga ketien ke jong BLEI pimla setia pin penduk no ika. Ya ke ketien ke jong BLEI pimla pin penduk no ika. Uizaya wang agalanang ke South Pole bin puli na kedekat ke bepra. Sngap ngan puli kini ke ketien wang. Utau pelang uyap terkong utau sentiu utularna. Kani ke keren ya ki jat benriu ya ki brio bagilang kamu pelang mat kamu sentiu. Henai wang utau pelang utap uyap terkong ba utau sentiu utularna. Henry ke ketien BLEI jongi. Kane JUNOM katakan dia Jingiaseng ke jong Uizaya katakan dia bau BLEI kena bau Uizaya prophet uber crowd jong BLEI bagi jat benriu kin let no kawai adin kawai ki riu crowd kin let no iway adin iway ki ba persyak lan ki bam persyak ki lanang let no henry ke ketien jong BLEI kane JUNOM ang Uizaya uji suruang gospel ke jong Marcus kelanang ke bakhatlai ke dekat ke balai puway wang ke benang bat ke kendau kilaban let no
Haray ki ktien jonga ki numlet no iweiru ibarit. Nakatagadaw nga sngotunat ba wat u Petras. Nganda puli gini ki shiti ki jong Petras ka Nyngkong. Lalapin puli gini ki shiti nga sutunat ba u Petras. Nakani ki shiti ka Nyngkong jong Petras ka lanang ka Nyngkong. Pinapuli na kadakhat ka ba arpo saw. Bat ka ba arpo sanwang. Nabagado baro ka kumuplang mat ka buram jong ka baro kumusintiyo plang. Utaw plang uyap ringkyang bat utaw sintiyo jong uhap no. Henry kata kaktian utray kaya isa bom jukut. Tiya gani galong kaktian ya kaba ngiyito kana babhafi. Sngap nganong penankam da kaktian ito kana. Ngan penankam da kaktian yalap penbena. Ngan puli biang sisin kata kaktian utray kaya isa bom jukut. Tiga na ilang kata kaktian ya kaba la penbena la nila yalap. Babha happy. Ngayon iba, u Isaiah wang kaktian jong blay ka ne junam. U David aga kitab samu ang ka ne junam. U Jeremiah u Kren magkaktian ka jong blay ka ne junam. But pipuli u Jisu ang ka ne junam, Petras ang ka ne junam. Kung taterta na pipuli ka Bible piyo iba ki ong, bat ka ne ka urlang. Kung makalong mentag kaktian ka jong blay kala rung sikleng ka pertay. Kaktian ka jong blay kala paas iya ki tes ki bubuan. Nakaway ka pateng benrio sukaway ka pateng benrio. But mentag sngi nga kwa ngan peni iya kaway ka Bynta na kaktian ka jong blay. Kabangala ban ong le si ngampat juk ham keren ni kani kalanong. Hagi jing keren jonga. Anray na nga puli ni ka Bible nga lap. Nakani kaktian ka jong blay. Bakani ka kitab Jeremiah kalanang kabalay pun rio. Kadan kiki bakraw hapo jong ka. Kabayaday bat kaktian ka jong blay kabaim bat kabayaysa. Pelet chingmut ngini keren ni kani mendag Sngi. Ngan syong tanghang nila siya. Bat ngini pet kaya kabaja agapor ka jong uniyo prophet ubakraw. Uba kateng u Jeremiah, u prophet, uba im agapar, bagajat benriu Judah, bagajat benriu Israel. Kalindet kapaino no blay. But kimi kinong sinshar, giba yang persya. Yo blay, but giba khem ko ngu, iga ktiin gajaw. Ngini pulian aga kitab Jeremiah, kalanang kabalay punriyo. Singap ngan pulian na dudukhat iba Nyngkong. Baraga snem kabasaw jong Jehoiakim. Ukhono Josiah us im Judah. Kani kaktian kalawan no try show Jeremiah gadong. Shima me kaway kakot bakli ba tho ba hakay kaktian baro ibang alakrena me persya igi Israel. But persya igi Judah but persya igi Jai ben Rio baro. Nado katag Sngi bang alakrena me hagi Sngi Josiah. Hado kani Sngi ken. Lesi ka yung Judah kan shashkori ka jing sniyo baro. Ya ka bang tumubale iki bakin paino way ng linti ba sniyo jongo. Bat bangan yo map iki jingle bom hop bat iki pop junkie. Anagum tau Jeremiah ula khat yo barok ukon uniraya bat u barok ula to naga shinturu Jeremiah ki ktiru try blay. Kiba ula krena uwa ka kat bakli. Ngakwangan peni fi agani ka par ba pin skau to. Blay say you know brio bakerteng Jeremiah. Prophet of a crowd jong blay. Kerpang shagajat ben Rio Judah. But ublay ukran now Jeremiah wang ngakwa men to yagani ka jing to kabangadon man kren ka ktien ka jong blay kabangadon ong blay. Ngan ay mega jingla ba men kren kumu prophet. But men khat yo way na ginong to obagkateng barok. But uni un kopi yaga ega bang kren lang ba jome. But men kren yaga ega bang amut ban kren shagajat ben Rio Judah, shagajat ben Rio Israel. Uang kumni wat shaga pertay barokaway. Shagajat ben Rio. Nakatagadaw ndahabaw Jeremiah yo ikaktian ka jong blay. Ukren lang ba jongo. Khat yo barok but barok ukopi to yagata. Talk away din go away gaday ka kat bakli ka behe ba. Baru talk lut ika ega bo blay un sale ega jat ben Israel. Ka ega bo blay yo ega baka jat ben Israel kalong ka jat ben Judah.
But u blei u ai ka warning, but u khat yaki bikin kelak ka pamut, but bikin pai Sohthri. But u Jeremiah u ong ni KTIEN. Ngan puli na kadakhat ka ba kabasan u ong kumni, but u Jeremiah u la hukum yo Baruk. U daong la khangkhop yang ngamla ban let shagaying Sohthri. Na kwa finio ay kata KTIEN hagani ka par. U blei u krana mau prophet Jeremiah. Ya KTIEN ka jong blei bau Baruk u record ya ka. But u Jeremiah u kwa bau blei u ong yu u bau deban penpenai yang ni shaga Jingiaseng shat jingit. Ka jong kikon Israel bat ka jait beli Judah. Henry u Jeremiah yo ban let puli dala di la ni let kren dala di. Namar la set yu dan naga house arrest begiong. La khangkhop yu ban yo ban mi naga tuga jeka ban mshayu bun let shanuru. Masing tunat dia kata ke jingja ban ngayo iyang ni. Bau blei Ukraina u prophet u bam yo ban let. La khom yu Jeremiah. La set yu Jeremiah haga bindi. Baru Jeremiah wong la khangkhop yang ngamla ban let nagi shagaying Sohthri. Fi da pi puli ba ay ga Bible pinyo I ka taga de ga. Ba do mental la persang ban set ya ki brio jong play ban kang ya ki brio jong play bakinum krane ga KTIEN ga jong play. La khanglat la limit ya ka KTIEN ga jong play la persang. But nga ay ngo yu play yang ni ka por ngan krani ni ka kubar. What haga por ka jong ki kam jo ki apostle. Lada pin puli what u Paul ru krani kita. Ngasngaw tanat bau ong kumni na ka siti ka baar ka jong Timothy sngap ngan puli ni ka siti ka baar ka jong Paul shaw Timothy wong kumni ngan puli na ka KTIEN ka Sohthri. Ngasngaw tanat ni ka KTIEN ba ong apostle Paul wong kumni na ka siti ka baar Timothy ka lanang ka baar ngan puli na ka khat ka bakandai ha ka ba nga shitom hadu ki Jingiaseng kumunang le paman kamot nga siya kum kumunang le paman nga siya set bangam yomi banyalap ika gospel haray Paul wang ini KTIEN henry yaga KTIEN ka jong blei shem la kum ken filaban kum yo Jeremiah filaban kum yo apostle Paul filaban kum yo kibriw ka jong blei ka bau blei la say henry kan mau pimla kum yaga KTIEN ka jong blei u blei uong ngan penbena yaga KTIEN ka jong aga pertay but ga KTIEN ka jong kan tap kum ka yaga ni ka pertay kum ka duriaw ka tap ia kena ke pertai. But kata kena ke jingkwa jong blei. Anam dan brio balaban kangi ke KTIEN ke jong blei. Kilaban kangi ke brio jong blei. Hari pimlaban kangi ke KTIEN ke jong blei. Filaban komi ke brio jong blei. Hari pimlaban komi ke KTIEN ke jong blei. Kata kena ke jing shirham. Kabang adan nang ni ban perta. Ia kena ke KTIEN ke jong blei. Nama kena ke bar. Hak ke KTIEN ke jong blei. Saitan utiang yap ke KTIEN ke jong blei. Ki brio ki bayang hagalenti ka bamday ki shepting ki KTIEN ka jong blei ki wit bat kim sngotanat ya ka KTIEN ka jong blei haray u blei usay ki brio ki bam tait ban kren ki bam tait ban yalap ki bam tait ban ikai ki bam tait ban penbena preng to ka jing preng ka jing penchitom ki yang ban penbena bat ka KTIEN ka jong blei la penbena kelang ay ngu u blei budon ni Baruk u Nongpoh u Jeremiah u ong u record ya gini ban adim mula dep tawang ngakwa ime menet puli gini ke jingtho ka bau blei la kren shaga ying Judah shaga jaga bagi sha jingit lesi gilaban pai Sohthri bat kinyo yaga ban kala ka bamut bat bau blei unyo ban penim kata ke jingkwa jong blei kwa ban penjat ya ri ke jat ben reo kwa ban penjat ya ki ying ki sem ki brio shimet
Ukwa igi brio begin yo sngotin ke jong play begin kelaba mut begin pai. But people in the Bible barok ulet puli. Hage the Bible kong ang nang ba life and real khat bakhandai gamot. Hage snam gabasan gamot next year. Jong gata ka por gabo blay kren. Ktien ke jong blay kong u Jehoiakim u kono Josiah us im Judah. Hau bra bakhandai ke brio bro Jerusalem ke brio bro belawan ke snong Judah. Se Jerusalem ke lapen bana ke jing sha jing de khmal utrai. Anagum tau barok ula puli ke kitab ke ktien Jeremiah ke yeng utrai. Hage kamra Jeremiah u Jemariah u kono Shafan u Nongpoh. Hage pelau ke khamaneng hage jingkang ke kherdap temai ke yeng utrai. Hage skor ke brio baro. Lesigan num de puli lut bayo ke slam. Ktien ke jong play gong. Khat ke bakhat lai teu Mikaya le tu ki baro ki ktien ke balayo sngo. Habau barok ula puli ke kitab ke skor jong pat ba. Snap ke Bible gong nama kitab baro ke bakrau betri ke lepa ya Jehudi khonu ne Tanaya khonu Shelemaya khonu Kushi shau barok ki ang de shema ke kti jome ya kata ke kat clear ke malapuli ke skor pat ba batuan. Kom tau barok khone raya ula shimi kita ke kat bakli ke kti jango barolawan sikite ke la anga utu shang menta puli kita ke ya kata ke skor jingi kom tau barok ula puli ka haki skor jingi ne ke brio ke bakrau ula de puli ke pat ba u puli menta ahmad jingi ne ke bakrau betri ke badana ke ne ke chat penriu Judah. But ke Bible kong kumne khat ke bakhat riu kong ini ke ktien. Dia haba kila yo snow you get ktien baro. Kila ya pai uwe show way pat hage jing shep ding. Nakhwa bangan yo I biang hage ni Sngi. Bo play un say ke brio ke badan ke bar. Ban krani ke ktien ke jong play ke ba wan na bleng. Ban je tro bet je jing shisha, je jing tmuge jong blay. Khmat jong bekrau betri. Khmat jong pat ba bali ke jaj ben real. Wat vi pulien ke Bible ke ktien ke jong blay gong. Magini ke real krau dien bagi sngo ke ktien ke jong blay abolo pulien ne barok. Ktien ke jong play kong kila yo sngowi ke ktien baro kila pai way show way pat bat kila shep ding. Kerana figi ba snap yang angin ke par. Ai bangin de shep ding ye ktien ke jong try. Namar ke ega bau play kran un pendap ke ta. Wat la dau brio khangla de ka katno un pendap ke ktien ke jong. Ngim kwa ngilong ginong ito kana. Ngim kwa ngilong tang ginong hikai Bible ki besupen sngo tenak. Haring kwa ban krene ke ktien ke jong play ka ban pen kela, ka ban pen pai, ka ban pen shep tiang i brio. Bakin ino na ki jinglong marimal bakin pai show play. Ketaka dai ke ktien ke jong try. Ban na pipuli gini ke Bible ke ongom ni. Bat kila ong hau barok da sishang in let yitho haus iem. Yang ni ki ktien barok. Kini kiriu krau din bagi yos ngau nak ktien kila shep tiang. Bagi ong yang ini let puli khmat jong siem sendan. Bagi Bible kong khat bar fau kila let rung jong siem. Sepok ke pelau henrei kila but no ia kata kat bakli ke kamera jong eli shamau nong tho. Bat kila yitho kita ktien baro ki skor siem. Siem la khat yo Jehudi ban walam ia kata kat bakli bolo shimno ika na ke kamera eli shamau nong tho. Bar Jehudi ula puli ka skor siem. Bar ki skor kita ki bakraba tri baro ki bayang ajan siem. Ngakwapin ngap bae gini, ngakwapin ngap bae gini. Kani gini ke ktien ka bangakwa bangan bo ay gini ke par. Bayo dan ki briu ki bami komunus siem. Ki basngaw sarong halaga jong ke bar siem. Ki bamtre ban kela ka bamut ban pai show blay. Ki basngaw tho bakidan ke bar da ladehi. Bat ki babakla ya ke ktien ke jong try. Kani ilang ka bama, ilang serious.
Fitip ndah bala puli ya kene ke jingtho khmat jong siem bala khmat jong tu ki bakraw batri ki bayang khmat jong fitip hang te haneng gadan ke jing shapting andai hang ni ga bible ko angum ne usiem te shong ga yeng shong tlang hau bnai ba khandai baladan ke ding ba me au kiu bo ding khmat jong Marabau Jehudi ula puli lain e sausla. Ia mula ot ika daga syaku. Mula bread ika aga ding badan hau tau kill boding. Haduk baya kata kekat bakli barok la tang kata ke ding. Kebadan hau tau kill boding. Bat kabangas ngomang ni ke Bible kong. Tikim shim la shepting. Limni kat ia lagi jan jongki. Limni usiem limni nunu lagi syakri jong u. Kibala yo sngau yang ini KTIEN baro. Mudori KTIEN ke jong BLEI. Kabau Jeremiah ula keren bat la record dau baruk la puli mentah khmat jong siem. Kalau pen kenyo yo pat ba bat iki katuat negi bekraw betri. Hendrain la puli khmat jong siem. Kejing sarong ke kai ke khmat jong. Usimpan ban ni kini kekat ke Balang ke KTIEN ke jong BLEI. Kini kekat bekli. Ot dia kada ke tari. Lingkot lingkai. Tang ya ka apa tu ke ding ke bus ding tu. Baru tang lo ika barak. Bat ke besngausi ke Bible kong. Usia mum shim shepting. Lim ni kat ya lagi jain. Lim ni unu nagi syakri jang ugi ba yok sngau yang ni KTIEN baro msim dan wairu ubakla ka pamod ngakwangan bu ini KTIEN na pinang jangfi pet ba yok kapoy kapor babim sngau tanat syu ban sngap KTIEN ke jang BLEI pet ba yok dan gibriu kibam sngau tanat syu kibam dan interest ya kaban sngap ya ke ege bo BLEI dan ban keren ni syagi pet bayok dan ki bri ke beshim bagani ke datang ke kam niam jong nure pet bayok dan beshim bagani ke Bible ke datang ke kat itu Khynnah syangan ong fi ni ke par ke jahau nu siem ke jah gini ki syakri ki jong baga jaka bagin sngongo bagin kelak pamut kin kat lagi jan Hari ot pin ban ni ke KTIEN ke jong BLEI ni ke kat bekli lingkot lingkai utangi ka gading. Bat ka bang ngomang ni ke dai ba. Tapi puli nang ni ke Bible kong u Nathan bat u Delaya bat u Jemaraya kila kerpat yu siem ba unom tang i ke kat bekli. Hari sres ngap iki. Dan ibriu ki bam tre priang ke KTIEN ke jong BLEI wat la layai keren iki. Lakhang iki baginum de ban kentat jubar. Rai kidan ki bri ki lek persya bat ki bayat syakmat ban lek persya yo BLEI. Kini ki riu kraw ki lapen I yo siem ki ong sengoba naitang. Kidan ki jing shepting ki tip bagani ki KTIEN ki badai. Ane ka Bible ka ong siem mu krem tre ngap iki. Pet yo dan manur preng jong fi. Sngap wat yang gani ke par bat pim tre sngap janai. Kadan ke besngausi tapi puli gani ke KTIEN ke jong BLEI. Ndah bala tangi ka. KTIEN ke jong BLEI kong baru siem mula hukum yo jero hunil. Sngap ngan puli baru siem mula hukum yo jeramil. Ukon jong siem. Bat yo Seraya ukon Israel. Yo Shelemaya khon u Abidil. Ban let kem yo baruk unong thok bat yo Jeremiah unong itu lupa. Ang sengatanat digane. Siya musngong pitari yo Jeremiah ba ukran ni KTIEN. Ushim bagani ke jingkran jo Jeremiah. Bat usngong pitari yo baruk ru ba ulet puli agi brio. Bat upak daga bors im ban let ringkat bat uskon jong siem ban let
kam yo Jeremiah ba yo Baruk ban wan ra khmat jong siem ban peniap iki kwa vinyo sngaw ngini kani di point ka bang kwa ngan kren khamsai kaktin ke jong play ka daw siem wai ngini ka order man kam peniap iki sngap angan puli ngini ka khat ka ba arpun riu ka angkum ne Henry utrai ula buri iki fi kani kaktin nga underline ni ka po Bible jonga ba ublay uburi yo Jeremiah ba yo Baruk ba ka intelligence jonga to ka ying siem bat kitu ki shipai ki bkhraw ki khlemlap yo Jeremiah ba yo Baruk balay ki khlemlap namar ba ublay uburi iki ngas ngau tenat bahaya kata ke jingmut fi ladangi kran ni gektin ke jong blay ladangi ai bet ya ka kum bekelong wat ladakam dan ke jing temu ban pen yap bro blay un buri bat enam dan bala ban kta ladau blay buri mano ban lap habo blay ya da mano bala ban kta fi nga yo iba kadang syuja gani haka pertai barok away ka mau ka keren le sila banong barok ibril jom play ki tho igane hangni ri kasi Jaintia she ka pertai barok away kamtam America ya ka jing siat ka jong chalikak bril unong ilap Brio jong play op grauw. Op klalang ukenja nang yale but unang mo ang in English utaw debater but kumjuru de apologists. Kat budang yang menyelap. Lasiat yu nagrendang bat ngan itu fiki kuli ki pay kesnam ke jauh bat ukelania baru yap sendan. Bat mentah kini ke tayo barok hat kia penan burambat kia keren kini. Pertai ke jaumat bat bon ki kelaka pamut ki pajo play ki brio. Fi lana pipet mai kini ki jingja pin skill to. Ya kini ke bang keren mengaman tak Sngi. Bagitan ki brio ke jauh play ki bau khat ki tangkat to. Khat yaki kumil Stefan tangkat tu ushalan tema wariap. Khat yu Yohanes nang penbaptis tangkat tu syakrai kle baru kut no. Kesedang nak away ke movement lani ke Jingduwai ke jauh Jesus Christ syikmat. Kepor ke jauh Stefan kalakut ukuran tangkat tu bat lalan tema wariap. Kepor ke jauh Jacob kalakut lakrai kle da Herod baru yap. Henry Petrus ulayim. Paul ulayim. Jeremiah baru Baruk hangne ublay buri iki. Namar ke ministry jangki kampadap. Hot ngadan ke jing sngaw sanay. Yaga lok, yaga kon, yaga balang, yaga brio. Kiba support, yo Charlie Kirk. And I have a puli ke Bible ngatip bagi brio ki badan ke jingkhat. Siya ke mata dam, lani siya ke taga jinglang mata. Ki ban yap na kapataw Jesus Christ, ki dan laga jang ke calling. Pimlaban panya seriem langi ki bat, ki weipat. Yang iupo ang ni ke si Jaintia bang inyalap, bang iyo bang inyalap. Bat ki wei ki dan, ki weipat ki ri, ki badan panya jaga ke be ki belet ban syashidam. Kat kum ke jingbo, ban ke jingkhat ke jang BLEI. Jeremiah ukuran bet ye ke jing shishan rei ladau siamut priap kat bau BLEI umpat dep ngani thui pim dan balaban kta namar habau BLEI buri dan meno balaban shamiki barabau BLEI yadam dan meno balaban kta kti ki briu jo BLEI bat ke subject ni la ne ke motif ke bang kran ni ke jing kran ke dei fimla fin pendu ye ke ktinu BLEI
Filapin peniap yo brio. Aray ka KTIEN jong BLEI kanne JUNOM. Ngan penifi nang ni ka baja. Kita ngi brio ka bo BLEI uklemburi. Kalau day ka por ki bagin late no. Bagin na ka jaka ka babat utray. Leng ba ka jinglet jong ki. Kilong ko mo sembay ba imyo bala tep ka kendo. Bad ka snam jong ki mata ngani tu ifi ka jupin kaya ka revival haga pertay. Baday na kita daw na puli ni ka KTIEN ka jong try gong. Ngan puli kitab Jeremiah ka nang ka balay po Henry u khat ka ba arpo niyo ngas ngutunat bahay ka ni ka ongkom ni. Tiga KTIEN utray ka lawan o Jeremiah diyan ba usiyom ula tang ya kita ka kat bakli. Bat iki KTIEN ba baruk ula to na ka sintur Jeremiah ka daong. Shimame kaway pat ka kat bakli. To akay kita KTIEN ka ba mensua. Barok ka bala na kita ka kat bakli ka ba Nyngkong. Kabaw Jowai ke musiyom juda ula tang. Fi bat u BLEI. Mdan bor mdan bor SHI, mdan political power kabala ban pendam ke KTIEN ke jong BLEI. La tangi ni ke kat bakli. La buri yo Jeremiah bat yo baruk. BLEI kham shaban kita iki. La de tangi ke ni apa ding kam dan show. Filaban tangi ke kat tim la tang. Ya ke KTIEN ke jong BLEI nama ka dan. Haga dok not ke jong ki brio jong BLEI. Ang skutunat ikani. Bo BLEI wang yo Jeremiah. Tobyang. Una tang se jispasin dong an to jispasin. Nama kani ke KTIEN ke jong BLEI kam day ke KTIEN brio. Kapapi po record kum tum dan show em. Peluk ke yang melihat show itu ke documents. Duk nak barak ke record jang itu ke jing talk ibadai ke brio. Barak ke KTIEN pertai ke kat pertai ke langkum ta. Ke KTIEN jong BLEI kam langkum ta. Fimla pen pendo. BLEI ukhat biang yo Jeremiah. Ukhat biang yo barak wang. Tho biang ngan ai biang ini ke KTIEN ke jang asyame. Bat men tho biang. Bat men tho ro persya. Yo siem Joyakim. Bat men tho persya. Ya kini ki siem Juda men ong kumni wong try. Mela tangi ini ke kat bakli meda ong. BLEI bala tho ya ka meda ong siem Babylon nuan le shishan penjat. Ya ni riwan penduk no ika bat brio bat merat. Nama kata kumni wong try Jabang Joyakim siem Juda. Un yo yanu ban shong lo ke kat debit. Mereka met yak jongwan bret no shabar Sngi haga jing shit. But min met ho ta. But ngan penshitom yo ubar yo sembay jong ubar ki shekri jong u. Nama ga jing le bom hok jong ki ban lama lord jong ki. Bara lord ke bishong Jerusalem lord ke rang ba Juda. Ya ga jing sneu barok abang ala kren persya iki Henry Kim Shimla Sngap. But we pull in a Bible go Jeremiah ula shim. Ya ga way pat ga kat bakli ula ay ka barok nong to. Ukone raya. Ubala tho ika ke sintur Jeremiah ya barok KTIEN jong kata ke kitab kabau Joyakim usim Juda ula tangading. Bat la penlang syuru haki shibon kum kita ki KTIEN. Ngasngongo yo BLEI. Bahadu mentag Sngi. Dan shibon bagi brio. Kiba persyang ban tang do ika KTIEN ke jong BLEI. Wat apa keri India mentakaran ke jing tang wat iki ying mani. Dan ki batang ika Bible. Keleng ke pertai nadu kawai patang mendriu kawai pat ku mangala ong ke por besnang. Kawai pat ke bangayo I ke bau satan ule ke day. Ukwa ban penbaklai ke KTIEN ke jong BLEI. Daka bau penmi yagi jinghikai ki bahajar jai. Makimi ibriu ki penkela ki bahikai. Dan ki bahikai tang yaga niam. Dan ki bahikai tang yaga jingstat ka bakenja pertai. Are ngasngongo yo BLEI. Ojo umensi mekhoy ubadana Jeremiah. Ojo umensi mekhoy udana ki briu ki bashisha ki jong try. Ki badane ke KTIEN ke jong BLEI ke bam sim na tho sho haga kat bakli hare le tho iki haga donot balagi maluk niap ke donot haga jutang ke betmai
Fi na nga puli gani ka lenong nga sngokumen kata-kata. Mga yo ikum ni. Nyngkong mdan bala ban ko mi ka KTIEN ka Jowai. Mdan bala ban pendam mi ka Bible. Kabaar. Mdan bala ban kata ki briu Jowai ki bapen banay ka kubar. Jong ka KTIEN ka Jowai kat bakim pat dep. Na marhabaw BLEI buri mdan bala ban kata iki. Puli gani adian umi usiem bekerta usidekaya. Uni unget yu Jeremiah. Keli no. Fi u Jeremiah tait ban keren. Kadan gepor bau Jeremiah uang kawai ke KTIEN sengap ngan puli. Uang aga lenong ka ba arpau. Aga dekat ka ba pra uang ini ke KTIEN. Nabakat bang keren ngaperta ke jingle jubor ba ke jingluti. Namari ke KTIEN try la pelong ke jing keren ben nga ba ke jing kheben bro Sngi. Bala nga ong anom keren chu sepang jong anom keren chu aga keteng jong. Hang ta ti dot na ka dot nut jong akum ka ding ba me. Bala set ka pa pagi sieng jong ngala tait ban kan bat ngamla. Syo ngasung tanat bayu Jeremiah. Uyem magapor baga jat benriu juda ga yang persya. Wong kat banganang perta ga jing le jubor ga jing luti baga jing ele persya kat tangan ang char ke ben. Bat kala don gapor bangamut ban ong anum krenshu iga kerteng ga jong BLEI. Bat anum krenshu iga KTIEN ga jong BLEI. Ngasngot nat bu pendan kam ni ga KTIEN. Wong ini ga KTIEN. Henry ka KTIEN ga jong BLEI hapo jonga. Kame kum keding. Ngamlaset. Figa KTIEN ga jong BLEI ga bashisha. Kapen plu iga donut. Kapen ki yangi bangin yalap iga gospel. Dan mapenuit, dan mapentut. Dan bakran persya. Nda fikiran KTIEN ga jong BLEI. Kakam dan jingya day gata. Bat ka jing plu ka jong mensi makhot ka badana ka donut jingi. Ya kaban penpenay ka kubor ng KTIEN ga jong BLEI. Ngam kren persya igi briu gi persya inga. Ngam kren persya igi briu gi bam sngotanat. Hareng ngan yai kren igi KTIEN ga jong BLEI. Namar kan igi KTIEN ga jong BLEI kame kum geding. Ngam laset. Ngan yai perta. Ngan yai yathu igi KTIEN ga jong BLEI kampat. Ngan yai kren igi voice message kan bala. Ngan yai kren lembaga igi YouTube channel abang iyo. Ngin pelat igi weiru gi syakri gi jong try bakin yai kren. Ngini ay kren kelengi district kelengi Shillong kelengi riga jait benreo kat bangilangin ra ini ke gospel shua jong ke jingwan ke jong try namar habo BLEI udang boingi umpat sya bangin let nang ni ke pertai kadai bangin pat dep ia ke mission jong ke jingpen bana ia ke KTIEN ke jong BLEI but lada dan bring jong fi ni ke par pisngap inga ke ni ke par nailong kumus iem unius iem jo hoyokim Nailong kumitu girang ba ki bakwa buram brio bahaba kila yo ibu ke KTIEN jong BLEI ke badai hana ki yang lang baru si mania tang mania kentait bat mania pa penyap yo baruk yo Jeremiah ngakwa ngano fin nailong kum kita ke brio ngakwa fin pai show try ngakwa fin IT la ke jong ke jingem ngakwa fin ong try kren shanga ke KTIEN ke chame fitip BLEI la da kren shai bayangani ke KTIEN ke jong BLEI day ban penbana keleng. Bat bagi beriu kini tip yuga jing penem. Lada fila jile persya menshua. Pim sengotanat kadai gepor mentabo BLEI udang prilat. Babin pai show try. Ngini tuai bat pi. Ngini IT kini gepor au try. Tu ngini tuai. Ko pangayang nang ni aga kerteng ke bekrau tam ke jong Jesus Christ. Ngaingu imekin try bangayo ban penbana. Mga yoban pertai gini ke KTIEN ke jame. Kapamela ong try uplang unyap terkong. Baru senti unham no. Hari ke KTIEN jame. Kan yaine JUNOM. Try ngatwaya BLEI ngayo i ke taga jing shisha. Badu mentag Sngi ke KTIEN ke jame kadang dan bor. Ban ngatwaya gini ke yeng isem gini ke beriu ke beplay gini ke jing keren gini ke bor. Bagi baca skor. Ay bakanong hap le no ay. Hari bakin priangkin paikin kelaga bamut. Kinay tila ka jong kaching im shame. Try nga aylot shame ka buram.
Haka kerteng ke jong chi sungi duai. Amen bat. Amen bat. Amen. Tu boleh ker kui pi, ku boleh shibon. Kiba